Hello everyone, today we are going to discuss with the first topic, that is coding and decoding naka reasoning. Kanmao sedang shwa naka reasoning. This topic is very interesting. Bara kaju kapor haka hakinu ki competitive exam kawan de kumno san marks takadao ni deban so tho bhai concept jong kani ka particular topic coding decoding dem nang ta da wan kanu ka jingli kanu ka question rup hila ban solve teki jet question, types of question who came in exam kani ka letter to letter question dem nang ta ka letter to number, lani number to number question, dem nanta kadon ru ka mix question, bat ka substitution code question. Kidan south sanjat ki judgingly ki bawan hakani ka particular topic coding decoding. Temanta ke ka ba don ka me ban yo lani ke concept ka ba ni don ka ba ban so thu hakani ka particular topic kade ka place value bat ka opposite value, place value but opposite value. Ladingila ikini ki place value but opposite value dan show balaban kang ini ban solve ikum kini ki judging kili hakapon exam. Tamanta kumba pitip, there are 26 alphabet from A to Z. Kumba pi hang ni ngala dep tho shwai ki nadu A do Z kang makan light ban bampor mo. There are 26 alphabet from A to Z. If we start counting from A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hoi. Habang ato ikini ki number kamot ba ki place value jong kini ki letter ki de kini ki number. Kumue ni la tip pa place value jong A de u 1 but place value jong Z u de 26. Ne ke jikli ke bawan pi menta kumno bangin kanmao how to remember all of this place value of the alphabet namar haka exam pinam dan por ban tho no we do set dem na ta sa tho ekini ke place value takadan ke tricks kabangani tu ep kuma pitep padan kabriu ko bakerteng e j o t y e jo t ke kerteng kan thei thara bon preng jo phi kan bao de kan thei ru ke kerteng jo phi ke chen ra kan ka te ke bangi de ban le ni de ban tip ek place value jong kini u i te bade place value 5 u j ngi te place value de 10 u o ngi te place value de 15 u t ngi te bade 20 but y ngi te bade 25 te lering te ek place value jong ki e joti kamot la so example lering te place value o de 15 kamot ngila te bru yo place value jong p bade 16 leni q de 17 lering te bade place value jong t de 20 kamot ngi te place value jong u de 21 west de 19 le de pimpat so biang ye kani ka tricks kadan so ka we ka ba ni ong c f lo rocks. Kamut C day 3, U F day 6, U I day 9, U L day 12, U day 15, U R day 18, U U day 21, U X day 24. P la de pim so biang ki I joti pila ban pendan kam da ka C Philorox da dem nata la da P nang ye ka place value jong kini baro kamot hakapor exam dan bala ban khang ye P ta nga recommend ye P ba pin by hard we place value jong kini kiletar example la dingi page habai de bad we ni habai de bad uni h ni la tibla pa h kamot place value jong h de 8 place value jong I de 9 kyong I no the English kyong I know the tin the harban no kamod you 9 kamod I 9 ta ken um but un ni de ban kan ma ben mar hadu u de 13 shiteng na kiniki alphabet u de 13 so start from 14 from u and kini te bingi de ban kan ma ben example kum kini kati hang niru kati 20 le de pishet pet cricket kadan ka match ka beki khot kati 20 mo kati 20 ta ka daw kumi kini pi de ban kan ma ta ko bangaw pi hakani ka particular chapter ka badan ka me ka de ka place value but ka
opposite value ta place value ngila dep kumni so ba by heart khanang ba phin so ka por exam dem nanta in poisa ka opposite value pan hoj opposite value kumut kumu a bat z ngila tip lapa ba kidi opposite namar ba sedang nu a kud z ngila tip lapa opposite value we z but n ru ngila tip lapa ba de ude 13 un ude 14 ndai kumno bagin kan mau pat yakini ki ba dana preng how to remember all the opposite value of this letter mo take ka bangile kadon ka story ka ba ngani thu yapi try bun apring jo phi ba ithu batip yakini actress ka ba kateng Jacqueline ka de ka Bollywood actress mo ka wai ka por ka wan Shillong tim nam ka wan Shillong ka don kani ka actress ka ba kateng Jacqueline ka wan hai kawan ha sh kumut kumno ha Shillong then there is a Jacqueline she came in Shillong and then went for a day walk went for a day walk and have a good time. There is a Jacqueline she went to Shillong and went for a day walk and have a good times. Last two adong ni hang ni kadon ka Jacqueline kawan hapo Shillong and she went for a day walk and have a good times. Ta cái đã đẹp nó ta yong kum no phết yong kum no yong love ri khasi panar love ri khasi paka love ri khasi paka shkuma we gonna story there is Jacqueline she went to Shillong sh and then went for a day walk and have a good times and then she said love ri khasi paka let pikan mau gini sentence come on am dan bala bat khang ya pi love ri khasi pila banong panar ne ri khasi paka pi lamba kani ka story ngila tip lot ya ki place value jong ya ki opposite value jong kini ki number baro example ka m but ka n te pila tip lo pa namar ba ongai pi m is 13 and n is 14 kide ki half of the 26 of the alphabet and then a to z ro pila tip lo pa value badaki first and last of the alphabet. Dan atapat ninga ong JQ Jacqueline kemudian JQ opposite letter QJ leni JQ is opposite letter dan ata SH Shillong Jacqueline went to Shillong SH HS opposite letter dan ata DW opposite letter Jacqueline went to Shillong and went for a day walk and have a good time. GT good time group hila layo bade kini ka good time dem nata kong love ri khasi paka uf pilayo love lo pilayo opposite letter ve leni ev pilayo opposite letter dem nata ri khasi paka ru pilayo ri khasi KP pilayo pet la dingi pet kumni layo lot yeke ka ba ni kwa yeki all yeki opposite letter ma by da kum hoi ni la banong by ta kani te phiap kan ma by but cx p de ban kan ma bet ka by but cx p de ban kan ma bet yakini mo teman ta kemod ba ka don kam ke ka bangila le kadai ke ka place value ngila kan mau ka place value ngila kan mau but kani ka opposite letter ngila kan mau place value le ni ngala banong opposite value le di opposite letter mo kini ila la ikini kamot la sok yang ban solve equation mentangin ya jikat tukan itli ke example apshan yat se apshash pang top
ta cái nhìn ya choi cái example jong cái cái letter to letter question letter to letter question letter to letter question ngal dep thoi kini ki joti C Philorox but kenika Jacqueline went to Shillong and then went for a day walk, have a good time. Then she said, "Uff, love free kasi paka." Fikir mau gini, kemudian dan jinge show ye pi man sol ikino ki ayu kiman ya cuma example mau ka letter to letter opposite example number 1 ki lada ki could if they could Shillong Shillong if they could Shillong as GNOLLISH and then what is the code for joy? What is the code for joy? Can I pick code if the given code of Shillong is GNOLLISH, what is the code for joy? Kum kita kerja jingkili kinuan for exam. Kum magawang pi niya example letter to letter kumot ki debe tang hapadeng jongki letter mo tang hapadeng jongki letter. Te habang yo kum kini kerja jingkili kai kabangin deban le. Namar kani kade kapatan ladak kapatan hajrong kalong kumta kumot hapo ro ngila sotu shai ba kalong kumta to kai kabangin le ngishim ya kani kapatan ngin solve ki khnang ban sotu ba kapatan kalong kumno example ni le gumne SHILLONG tingi tho ya kani kabaki iPad GNOLLISH tadingi la tho gumni ngin sesuk pan solve kapatan kalong kumno ladingi pet ki number ki exchange ki no way show but US upoishate G upoishate H upoishani UN upoishani UN upoishani dam nantau I upoishani dam nantau O upoishani UL kambon ba kini ki exchange ya ki number from right to left from left to right kumta mo kini kamut kade ke exchange of number exchange of letter kamut joy ka answer kade y position kamut I j position kamut j kamut o a position a o position o pa w kamut I a w o j I a ka code jong ka joy kade I a w o j kini kadeka example cibun ke example namar kanam dei tangkum ni kidon bon terliba ki example ki bangan IP yang ni example lagi ki IP m mod lagi ki IP subu lagi ki IP B O Y boy as a C O P Z then man part man part if they give the code boy as CPZ ka man part they way pi hangi lada ngan IP so ka example kanang ba pin so thu shu if they are given M O C K mock as N P D L then test part and they test part kan dei kai pi kum kini ki judging kili ki bawan por exam ani thoi pi te hanging so thu shai ba haba solve kini ki judging kili nga ong pi tho shai ka to ka pattern ka bi ki ai namala dangio ka to ka pattern ka bi ki ai kamon ngila so thu shai ye kani ba hapo ru kan long kum no example nga tho M O C K nga wa de ka pattern jong ka M O C K nga tho N P D L ta kan pet bha tang pet phila so tho M lading I plus 1 sa U N namar hakanika alphabet ni pule A B C D E F G H I J K L M W N M poiso N dala dep U O poiso A so P kambut plus 1 plus dep U C poiso A D dep U K poiso A sa U L kambut ba ki I plus 1 mo te hakap teslu ni la su shu thai badala dep U T da dep U T poiso A poisa U U the dep E poiso A
UF the depth US pois way suti the depth suti pois way U komot ka answer jong ka test ka de ka UF TU hangi ru ka ju phi la de phi pe B O Y boy ka igno C P Z the depth UB pois way C komot +1 the depth O pois way su P komot +1 the depth Y pois way Z komot +1 te habai de bat ka MAN ru komot ngila su thu shai ba M de la depth M poi N depth A poi B depth N poi U O komot ba kini kideki example ki banga I P ki long kum ni hoi man ta P yang ni ki I tang +1 hanre ki la ruban I +2 +3 +4 ki la ruban I +2 +3 +4 hakno gur kom +2 +3 +4 sumut la di ki I B ki I no ye ka code ka no B C D D kamot ba kene kadeka +2 namar nu B poi direct shu D la da de +1 kamot B A B poi su C kade +1 re poi du D de +2 de ki I pat nu B show E kamot kadeka no +3 kum ta hadu +4 ken shaya te kani kadeka +1 +2 +3 +4 kila ru ban I P -1 -2 -3 -4 mo kila ru ban I P -1 -2 shnu bablu bomlong na pleng osh ni bablu bomlong na pleng kin I example chu P shmod hang ni la danga shim mo nga ngan ya choi ko minus ka banga ong P namar matan ni dep le ka plus mo le de ki I P example ngan tho love mo L O V E lo pen so tru sho ngan tho do A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V U V W X Y Z ting ki I minus pai la di ki I ka code jong love ka de kum na ke code jong love kin I K dam na ta N V kin I U dam na ta V ki I D te le di ki I ho pat de ka code kan de kum no kin I P L O V E K N U D ka ho pat kan de kai kani ka bong ong P ka de ka -1 kan mau tang we na du mane ngile tang e ka letar tu letar ngim pal le re kin number e ngidang le batang ke ya ka letar ta hang ni kin I gum no P nin le gum no ha bang ong we ha ba solve fi kum kini ki jajing kili tho e kini ka pattern ka ba ki I khanang ba pin so tho pe hang ne kan de -1 pe P hashwa ban poi ul hashwa ban poi ul chat poi u chat poi k hashwa ban poi o chat poi u chat poi n poi ban shwa ban poi v chat poi a chat poi u hashwa ban poi u e poi u d na mo dong dala dep u k poi su a poi su l dep u n poi su o dep u poi su v dep u d poi su u E le pin so tho man ta dang solve ki to previous year question pin so tho ba hanre kan mau ba ke ka banga ong kila ban I P +1 +2 +3 le ni -1 -2 -3 lang ba kan ka alphabet hang ni ka don ru ka ba ki I ku mi P ka ba ki mix lang plus but minus tang ba kin I de ki letter ki ba jrong mo kum hang ni la ding shim ka ni ka x ni ka P E A C O C K S peacock kin I P ka code da ke kin I P ka code da ki shumut hang ni ka don M D B F Q hot D B F Q dam ta D B F Q dam ta ki I gumna R J B N kani lagi di previous year question tama nga sim khanang ka nama kalong ka babiang bahaman na kamta ka example te le ka peacocks ka DBFQR JBN nata cricket pat kan de C R I C K E T cricket pat
kan đây cái tapi la dengi pe ye kum kini ki letar ki bajrong kum ni bulsien ni ham ban diwad be ki na pedang ni kau ni ki kum hang ni kau ni ki 1 2 3 4 5 6 7 8 ki dan pratali kamot ni ham diwad ki hap pedang kum to shumut 1 2 3 4 into 4 namar la dengim diwad ki kum ni ngin yo idea e ke jingkali ka long kum no kum bagong phi dengi solve ki previous year question phi so thu bha e ka bomanta prashang man so thu e ni example dengi kini kiletar ki bajrong kum ni ngile kum no ni diwad ki hapadeng ban lam e ka pattern ka jong ki te ni diwad ki hapadeng 4 tapi hang ni la dengi pe ya ka hang ni ka de ka plus 1 namar c plus 1 point d p plus 1 point q ki I plus 1 bara keju ke por ki interchange ki pe nu c show d nu p show q dan dam nata a plus 1 long b e plus 1 long f iniam hanre hang ni pat kin I ki I minus 1 pe ne nu s poisha u r pe nu s poisha u r ha jing sha poisha r pois tang bahang ni ki le kum no nu s poisha r kemudian badai minus 1 nu o poisha n ha jing sha poisha m n o re ki a o n dan dam nanti k ki a do j dab c ki a do u b kemudian kini ki ki example jong ki letar ki prepare ki bala wan ka por exam te kemamata ni persang ban so thu malu mala da ka example ka ban kong ongai phi ka to ka place value but ka opposite value ni de ban by ha da khli jong ni da ngi la ka to dan bala ban khang ngi ban solve te kani ka de example jong ki letar te ek to ka rasta te example la de kya ye phi ka letar to number but letar to kani pan ni klem solve c r I c k e t s te hagini ka cricket ru ngin le ekano ko kom 1 2 3 4 5 6 7 8 te kamot ngi divide ki 4 dala divide ki 4 kumni nang ni de plus 1 nang ni de kano minus 1 c le dinya chine po way d le ne c ya chine po way d nama de plus 1 uni do I y the dev y po j the dev r po s kemut kadai d j s d yang ni namanta k e t pat kadai ka minus ka mau kata kadai ka minus no k po shwa j dan nata s hang ni po shwa r e po ni po shwa c dan nata t po shwa e ni s kemut ba hang ni dei kana r s c j kani kadai ka code jong kini kiba ni a example he pi te pumang he pi boblu te nam toy tho we de bayong dep nata lada ki ip example bade jong ki ni ka e gani ka banga ong pi letar ni dep kin I ru ye pi letar tu number example hang ni kin I gumno example ni kade previous year question kade phang example bapin so tu a c d de ka I ki I kano ki I 12 b e a ki I 10 tele de ka I le de ki I e c g pan e c g pat kan de kai kan mau ye kan ni ka bangile ngimpan le ka tricks ka shortcut tricks ngimpan le ngile be ye ko concept bo kin so thu ha kan ko kom gawan han re de solve ye ki previous year question ngile be de kai ngile be de ka shortcut tricks temanta ki ip kan ni ka de from alphabet to number from letter to number ta hang ni ki de ki letter hang ni point number letter point number hang ni letter hang ni ru de ban point number hang ni te kani kur kom kan ma ba yo value jong a c d value jong a de kan no 1 value jong c de kan no 3 value jong d de kan no 4 te ngiu 12 hang ni dalam multiply gini baro ngiu kan no 12 1 into 3 is 3 into 4 is 12 te keju ka poru b e a value jong b de kan no 2 value jong e de kan no 5
place value jong a de kan no 1 ta ding multiply ki 2 into 5 into 1 long kan no 10 tila de ki I pa ding ki ni ke e c g pan the place value jong u e de kan no place value jong u e dangi pendat kam dengan formula subsu e de 5 ta kan ni de u c de u 3 u g pa de kan no hang ni de 7 ta kan dangi multiply ye kini ki place value jong kini ki c g in yo kan no 3 5 ke de kan no 15 multiply 5 105 का आंसर का देखा ना 105 p example शुरू कदम नहीं बता p n given us p e n given us कनो 35 तेरे देखिए I p a g e पक कर देखे का कोड जों का पेन p e n की I 35 का कोड जों का p a g e पक दब देखेน้องพี่นังกองโซทูชายกับตัวกับป้าเดินกับบิกิไอถึงนี้ละโซทูเดมนตาเงินสยายกันนี่กับเฉพาะสมมติ P E N place value จง P เดียกันเนาะ place value จง P เดียกันเนาะเป็ดแล้วเดี๋ยวเป็ดนั่งนี่ทิป O เดี๋ยว15กับบุตร P เดียกันเนาะ16 V place valueเดี๋ยว5 UN เดียกันเนาะ14 แต่ละดิ่งอาทิตย์กินนี่ก็บริ16 14 บัด5ลองกันเนาะ9 5 1 plus 1 บัดนี้ลอง35สั้นบัดสาวลองขันได้บัดเรียวลองคัดสั้นราอุคัดเวบัดเวลองอาร์บัดนี้เวลองลายพี่งี้ยอลายผู้สั้นกำหนดงี้สุทุชายบัดกับเปจรูงี้ฮับว่าอยู่ place value จงปีเดียกันเนาะสมมติพี่เทียบอูโอกงบังเอาไงพี่หังเนี่ยลาปันอีอูปีงี้ลาเทียบบัดเดียกันเนาะขันเรียว plus อู a 1อู g งี้เทียบกันเนาะอู g ให้ตู g อู g งี้เทียบอยู่ h เดียอูพระกำหนดอู g เดียกันเนาะโย plus e เดียสันแต่ดึง plus ลังกินบริโภคงี้กันเนาะขัดสันขันเรียวบัดสันลองกันเนาะอาร์พูเวบัดอุญโยลองอาร์พระบัดเวลองกันเนาะอาร์พูคนได้กำหนดบากอันสารกันได้อาร์พูคนได้พี่กินกี่เด็ก from alphabet from letter to number kita ru kita IAP mix kumni last example and ki previous year question in solve in class nama apa ani mata social nama kelas nama kelas gawe ba na exercise chwa bande nama ka dik por man step mo step ni hap le hikai so sha ayu hap hikai so station jingking stay bade offline class ta kana le stepคำยกพอว่าดมีแต่งำจูโซละระโซตลอดแต่ดาวเลยขนังมันสเต็ปแต่ชั่วโมงกิน IAP example หังนี้ก็ดันมั้งกินนี่กี่บา mix กุมนี้กี่ IAP example ให้ก็ตัวกับ example P16 R18 P16 R18 เดี๋ยวมาตากิน IAP หากนุกรุกมชู I9 K11 I9 K11 dalam nata kin IAP T20 hang ni pan dub day way kani kadi example ka ba mix lang kadi tanggo way example re dang bun shu pi la de pi pai tak pai phila so thu shai upi place value jong pi de kan no 16 place value jong upi de kan no 16 place value jong r de kan no 16 kini ki wan ha ka analogy form ma pai kini ki artli ki don laga jong de ta kini ki artli hang ni ki don laga jong de ma ta kini ki artli hang ni don laga jong uni pat ki dang ai tang we kemud don kam sa u we hang ni unde we te pi la de pi P16 R18 P QR RCN jinga leni la dingi page 16 but 18 ru RCN jinga te dem ni ru I9 K11 no khandai shu khadwe no H I pe ke ka bangamun pan ko P Q H I
J te hang ni pan te lại pe yo T the depth T poi soi depth T S T U so kambot hang ni ngila su thu bade V te ngi hap tep yo place value jong V de kan no place value jong V de 22 kambot ka answer hang ni ka de V 22 stu ne am example ga yad kumno ki ai lang un number bat letter ha juga por ngi hab ban wan ya kani ka pattern ke biki ai nang ni kambot hang ni ru kan long kumju kani ka de tang ka example bapin sotho ya ka ha kani ka letter tu letter tu number ngi number tu number ngim pat le tom le ngin la solve dan ni ki previous year question ngin sale mixed question to kadi tang ka example substitution code ru ngim pat le kani ka kham e kan det le re ka ba kong san ne ha kani ka class kadi ka place value bat ka ni ka opposite value le ni opposite letter kan mau ba yakini mo te kai ka ba ni de ban le nang kong shwa bang solve ki previous year question next class ngin le kum no ngan batai phi so ka way ka concept ka ba ka teng sitting arrangement na mar ka ni ka de ka free class na kwa ban batai phi ang phi so ka way concept ha to phi so thu ne hoi ka ni ka coding decoding kam don concept e na mar ka don betang ka ni ka place value bat ka ni ka opposite value na la ai phi ka tricks kum no ban by hand la ni kum no ban kan mau to la biang dem nang ta manta hashwa ban ya ji previous year question jong kini ki coding decoding ngin le shwa ta ka concept jong ka sitting arrangement namar kum bangong phi ka dei ka free class te tangum ta he kum ta singi khuble shbon ngin sikindu ha ka way ka class